هەر ئەمڕۆ مەسرور بارزانی ڕاوێژکاری ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان پێشوازی لایان فڵیک بەرپرسی فەرمانگەی مەکتەبی سەرۆک کۆماری چی کرد لە دیدارەکەدا کە کونسڵی کۆماری چیک لە هەولێر ئامادەی بوو. بەرپرسی فەرمانگەی مەکتەبی سەرۆک کۆماری چیک خۆشحاڵی خۆی بە سەردانی هەرێمی کوردستان دەربڕی و دەستخۆشی ئەو پێشکەوتن و ئارامی و سەقامگیریەی کرد کە هەرێمی کوردستان بەخۆیەوە بینیوە. هەردە هەفتێدا گفتگۆ لە دوور تێکەلیان دوعالیە ناوبەرا چیک و هەرێما کوردستانê هاتەکردن. وەکە دەستپێکا تێکەلیان jî behsê serdana Barzaniyê Nemir hatkirin ji bo Prag û tekez jî di têkeliyên pitir û pêşkêşkirina alîkariyên di warên cida da hate yekkirin. Yan Folîk ragihand wan nêzîkan welatê wî tîmeka pizîşkî ji bo Herêma Kurdistanê dişîne ji bo çareserkirin û alîkarîkirina birîndarên şerê dij bi terorîstên Daeş. Di demekî da ku Kurdistan ji bo hemû cîhanê şerê terorîstên nêvdewletî dike û erkê hemû aliyekê jî ku alîkariyan ji bo Herêma Kurdistanê pêşkêş bikin.